از افغانستان اواخر سال 2018 اومدم، با داداشم اومدم. مشکلات دلایل خاص خودشو داشت. اولین مشکل ما دلایل عقلی و نژادی بود. کلا پیاده آمدیم. ما از راه یونان آمدیم. 20 روز تو راه یونان بودیم، تو جنگل ها پیاده. بعد از او وارد آلبانی، مونتنگرو و بوسنی، تا اینجا رو همش پیاده آمدیم. بس همجوری رفتیم تو شهر، قایق گرفتیم. قایق بزرگ نتونستیم پیدا کنیم. رفتیم یه قایق 2 نفره پیدا کردیم. 6 نفر بودیم. بعد از همونجا رفتیم بانی لوکا، از بانی لوکا رفتیم سوار تاکسی شدیم، رفتیم نقطه های صفری مرزی. بعد در اونجا تصمیم گرفتیم دیگه باید از آب رد بشیم. 9:30 شب بود. 9:30 شب بود. قایقمون آماده کردیم، رفتیم تو آب. در اولین اقدامی که کردیم داداشم با 1 نفر دیگه بود که قایق 2 نفره بود. 2 نفر توش جا میشد. و در همون اقدام اول اتفاق بعدی افتاد که تا امروز برام هضمش سخت. بله، تو قایق بدون ما، چون قایق 2 نفره بود. اونا که حرکت کردن فقط چون هوا خیلی آلوده بود نتونستیم اینجا رو ببینیم، شب هم بود، چراغ نام نداشتیم. بعد یه صدای شنیدیم، صدای افتادنی. بله، تا افتادن. بعد هر کار کردیم دیگه نتونستیم پیداش کنیم. بعد خیلی دنبالش گشتیم، خودمون هم تو آب انداختیم نتونستیم پیداش کنیم، چون شب تاریک بود، خودمون هم بازی بلد نبودیم. بالاخره تصمیم گرفتیم بریم به پلیس خبر بدیم. پلیس هیچ کار نکرد، فقط من حالم خوب نبود، داشت ضعف کردم. بعد من تو ماشین گذاشتن بردن یه جای دیگه پیاده کردن، نمیدونستم کجاست. راهمون هم نمیتونستیم پیدا کنیم کجا ما رو پیاده کردن. پلیس تنها چیزی که با ما گفت ما کوشش میکنیم پیدا بکنیم. بعد دیگه هیچ کار فکر کنم نکردن. بالاخره الان میدونم برادرم کجاست و پیدا شده. تو کشور کرواسیه، توی بیمارستان نزدیک مرز. Na Savskoj obali, u onoj našoj Splavarskoj ulici, pronađeno je tijelo utopljenika i odmah je se posumnjalo da se radi zapravo o imigrantu zbog njegovih fizičkih osobitosti i pozvana je policija, zapravo prvo je pozvana policija pa mrtvozornik i tijelo je prenešeno na odjel patologije na obdukciju. Radilo se o tijelu pokojnika mlađeg muškarca
koji je, obdukcijom je utvrđeno da je umro uslijed utapanja i da nije pronađeno nikakvih drugih ozljeda na njemu koje bi upućivalo na nekakvo nasilje druge osobe. Znači on se sam utopio. Događalo se da je zbog visokog vodostaja, zbog brze rijeke Save došlo do prevrtanja čamaca, pa su se oni našli u životno ugrožavajućim situacijama. To su čamci koji se koriste prilikom ljetovanja, čamci na napuhavanje. Rijeka Sava, da, ovako na prvi pogled izgleda dosta mirno i pitomo, no međutim nije baš tako, ona je dosta brza. Puno je nekakvih virova, limana, često nosi drveće koje čak se i ne vide na površini, nego su ispod površine vode. Jako je opasna, hladna rijeka, obale su zarasle, dosta su zarasle grmljem i drvećem, tako da nije jednostavan pristup u nekim neurbanim područjima na rijeku Savu. Nažalost, unatoč stalnoj prisutnosti policijskih službenika na državnoj granici na rijeci Savi i stalnim upozorenjima od opasnosti od nezakonitog prelaska državne granice, veliki broj osoba je sebe osobno i svoju obitelj dovodio u opasnost za život i zdravlje, odnosno u smrtnu opasnost od pothlađivanja, ozljeđivanja, utapanja i sl. چاره‌ای ندارن. وقتی بخوای به آرزوت برسی باید حراره. خب وقتی تو این راه میایم تنها چیزی که چشممون میبینه آینده بهتره. این حس رو داریم که مثلا باید از هر خطری بگذریم تا برسیم به آینده بهتر. و وقتی امشب و اینجا بودیم ناخودآگاه یه ترسی تو دلم بود. ترس بزرگی بود. ولی نمیدونم واقعا چی بگم. Oni ulaze u njih obučeni skroz, znači imaju gojzerice, čizme na nogama, zimske jakne. Znači prilikom prevrtanja, ispadanja u Savu jako su im male šanse za preživljavanje jer tako natopljena roba je jako teška i teško se može plivati. Općenito Sava je dosta hladna po zimi, znači 4-5 stupnjeva bude, jednostavno tijelo gubi toplinu jako brzo i sami pokreti su sporiji, teži, jel? Jednostavno teško može neko se izvući iz toga. Na kopnenim granicama koje uključuju onda i čak i rijeke, iako su rijeke vodena prirodna granica, su smrtli možda čak i vidljivije nego na Mediteranu koji se zove morskom grobnicom. Zašto? Zato što ipak nakon nekog vremena dio tijela bude pronađen, ali kao što ste rekli vrlo daleko od samog izvora. Kod sebe u džepu je imao nekakav dokument gdje se dalo naslutiti o njegovom identitetu, ali nismo mogli sa sigurnošću, odnosno policija nije mogla sa sigurnošću reći da je to baš taj čovjek za koga su bili izdani ti dokumenti. I znači provedena je obdukcija, mi uvijek nakon obdukcije tijelo pokojnika smještamo u naš hladnjak, svakog pokojnika pa tako i toga. Mi smo ispisali potvrdu o smrti i dozvolu za ukop, pričekali smo koji dan da vidimo hoće li se pojaviti obitelj ili hoće li nas neko kontaktirati. Na koji način će se provesti povezivanje tog tijela sa imenom osobe koja je nestala, ovisi o cijelom nizu faktora. Ono što je najproblematičnije u svemu tome je da se često radi o rijekama koje su političke granice ujedno, koje onda razdvajaju osobu i vezuju uz jedan teritorij, iako ona na tom teritoriju u biti ili nije bila ili je tek prema njemu išla, iako su možda njegovi srodnici ili njezini ostali na prethodnom teritoriju. بعد من چون نمیتونستم خودم کاری بکنم یا برم تو کشور کرواسی، چون اینجا
هنوز پاسپورت چیزایی ندارم که بتونم به صورت قانونی برم. بعد این معلومات فرستادم برای عمو. Mi smo znači od grada zatražili ukop i budući da to uvijek traje neko vrijeme, u tom međuvremenu dok smo mi čekali da se tijelo pokojnika ukopa, meni se mailom javila jedna osoba iz Bosne i Hercegovine koja se predstavila kao volonter koji radi sa azilantima i izbjeglicama i da oni smatraju da je to tijelo tog pokojnika zapravo ima živućeg brata koji se nalazi u Bosni u azilu. I molili su me, odnosno taj brat me putem tog posrednika molio da se stopira zapravo taj proces ukopa, da se od toga odustane, da bi oni zapravo tijelo pokojnika ukopali, što je u svakom slučaju pohvalno nama iz financijskog razloga, a isto tako i iz ljudskog razloga, jer je lijepo da rodbina želi ukopati svog pokojnika. Međutim, situacija je bila vjerojatno vrlo komplicirana jer on azilant, a ostala rodbina je razasuta svuda po svijetu, od zapadne Europe do Azije. نه چیزی نیست، فقط اینو میخوام که صدای من به همه جا برسه. من 5 ماه نمیتونم برادرمو از یک کشور که در نزدیکی این کشور هست، فاصله چندانی نداره، در اینجا عازل دارم، همه مدارکام هست اینجا و نمیتونم برادرمو بگیرم. واقعا دلیلش نمیدونم، باید دلیل اینو بفهمم و هر طور شده باید برادرمو دفن کنم. من از همه آرزوام گذشتم، برام ادامه ندادم، اینجا موندم. Kad smo radili nekakvo mapiranje smrti na granicama u hrvatskom kontekstu, kad smo kontaktirali općine, pogrebna poduzeća, nakon toga matične urede i tako dalje, je da je jedan dio smrti identificiran, da su neke smrti neidentificirane. Ono što u praksi vidimo, pokušavajući pratiti i aktivno pomagati koliko je to moguće, biti podrška srodnicima koji pokušavaju završiti identifikacije, je u biti da ne postoje funkcionalni načini da se svaki slučaj zaključi i završi bez većih poteškoća. I onda smo krenuli zapravo s tim radnjama utvrđivanja identiteta. Koliko ja znam, za sada još uvijek se nije utvrdio njegov identitet jer je teško doći do DNA bliskih srodnika, znači najbliži srodnik bi bio njegov brat. Znači trebalo bi izuzeti materijal, odnosno krv. Mi smo izuzeli iz tijela pokojnika dio bedrene kosti iz koje je najbolje vršiti DNK analizu. I sad ja ne znam što dalje i kako dalje, koje radnje treba poduzeti. فقط منتظریم که تست DNA بیاد، من تست DNA بدم تا تحویل بگیرم، ولی نمیدونم واقعا برای من، برای خانوادم، برای حتی فامیلامون این عذاب باور شده که الان مدت خیلی زیادی تو اون بیمارستانه، حدود 4 ماه میشه که تو اینجاست تو بیمارستانه، ولی نمیدونم واسه چی این کارو نمیکنن به ما تحویل بدن. I zapravo smo zbog tog pokojnika upalili hladnjak u našoj staroj mrtvačnici koji su sada trenutno ugašeni. Mi zapravo koristimo, odnosno hladimo još jedan hladnjak sa 6 mjesta zapravo za tog jednog pokojnika. Mislim, to nas opterećuje, jel? I higijenski i opterećuje nas i financijski. Ali evo, kažem, kad vas ljudi tako to mole i kad vidite da oni su na rubu suza i mole vas da im pomognete, onda nemate srca reći, pa mislite, ajde, radi se još možda o 7 dana, o 10 dana, pa ajde, još tih 10 dana, ali evo, tih 10 dana se pretvorilo u 3 mjeseca. Kažem, inače nije takav modus operandi, ali evo, ovaj puta se dogodilo tako. Ne postoji ni na razini države, ni na razini Europe nekakav jedinstven način na koji bi se radilo na tim identifikacijama nestalih osoba i na njihovom ostalom, onda u konačnici i dostojanstvenom ispraćaju i komemoriranju. از وقتی این اتفاق افتاد در کل زندگیمون به هم ریخته. هیچ کدوممون، حتی مادرامون، داداشامون، هیچ کدوم از حالت روحی حالت خوبی نداریم. من با خانواده‌ام صحبت میکنم، اونا چندان روحی خوبی ندارن. بیشتر از این نمیتونم چیز بگم. اوضاعمون خوب نیست واقعا.
U literaturi postoji termin koji se zove nezaključeni gubitak, koji se odnosi na taj osjećaj istovremene tuge i nadanja koji prati sve takve gubitke. Znači gubitke koji su nezaključeni, za koje ne znamo jesu li završili sa smrću ili sa nekim životom negdje. Takvi gubici, osim što su emocionalno iscrpljujući, jer dakle obitelji drže u stalnom neznanju i tom balansiranju ta dva suprotstavljena osjećaja, su vrlo problematični iz nekih svakodnevnih pravnih aspekata, dakle mogućnosti ostavinskih i svih drugih administrativnih rješenja koja idu nakon smrti, koje se ne mogu ostvariti ako ta smrt nije zaključena. تصمیم بر اینه که باید اینجا دفنش کنیم. نه دلیلش پول نیست، دلیلش اینجاست که منم میخوام اینجا بمونم، در آینده قرار فامیلمونم بیاد اینجا، همینجا باشه. Porodici koja jednostavno pati s jedne strane tražeći svoga najmilijega, pronalazeći ga nažalost da je stradao, da je preminuo i tako dalje, krajnja ili jedina satisfakcija koja može da bude jeste barem ta da bude dostojanstveno pokopan. چند وقت از وقتی این اتفاق افتاده در مورد چی فکر نمیکنم، فقط عذاب میکشم چون نتونستم هنوز برادرم رو دفن کنم. این برای ما خیلی مسئله حیاتیه، برای ما افغان ها. دیگه هیچ تصمیمی در مورد هیچ چیز ندارم فعلا اینجا. فقط عذاب میکشم که چرا هنوز نتونستیم دفنش کنیم و دلیلش چیه که نمیذارم. نه مشکلی نیست، قبول دارم، فقط میخوام تو کشور بوسنی اینجا. Dženaza kao vjerski obred, dostojanstven ukop muslimana onako kako to naša vjerska načela u osnovi nalažu, jeste nešto neophodno, nešto bitno. Ako je išta za čovjeka bitno koji je u ovakvom životnom ambijentu kao što su ti naši migranti i kada se već desi ta tragedija da presele, da umru, da poginu na tom svom migrantskom putu, ako išta čovječanstvo može učiniti za njih, to je barem taj dostojanstven ukop, to je taj dostojanstveno obilježavanje njihovih mezara i na neki način i njihovo poštovanje njihovih vjerskih načela. To je najmanje što može učiniti bilo koja sredina. Grijeh je cjelokupne zajednice koja ne obavi dženazu. Bilo je par slučajeva gdje su ljudi iz lokalne zajednice pravili recimo nišane za ljude koji su sahranjeni tu i bilo je takvih primjera i bilo je primjera i kolektivnih nekih dženaza gdje su ljudi dolazili i pokušavali to bar na takav način da nekog isprate. Drina je vrlo čudnovata rijeka. Ona u toku dana nekoliko puta mijenja nivo. I vrljiva je rijeka. Tamo gdje mislite da je plitko, jeste, ali u sljedećem koraku je vir. I jako je moćna, brza. Obara ljude, nosi ljude. Na različite načine prelaze različite rijeke, to je ono što mogu najuopćenije reći. Neka će se rijeka u nekim dijelovima prehodati, poput Drine na nekim svojim dijelovima, a neke će se prelaziti preko donjih strana mostova, u čamcima za napuhivanje, u pravim brodovima. Neke će se prelaziti sa konopcima koje ljudi vežu oko sebe. To je ono što smo čuli kad smo prvi put došli u biti u Bosnu i Hercegovinu. Ranijih godina su se nalazili sporadično 3, 4 do 5 ili 6. Ove godine do današnjih dana je nađeno 24 migranta, što u Drinskom jezeru, što u gornjem i donjem toku rijeke Drine. Ove godine je drastičan porast broja migranata. Nijedan od ovih migranata nije stariji od 30-35 godina. Svi su tih godina. I mlađi. Bilo je i po 15, po 17 godina. One koje znam, to su identifikovani ili koje se traži. Ovo područje je specifično po tome što je blizu granica sa Republikom Srbijom
i veoma je blizina je granice, tako da je veoma lako prijeći tu granicu, pogotovo u ljetnom periodu kada je vodostaj rijeke Drine nizak, tako da dosta slučajeva ima kada se pregazi rijeka Drina od strane migranata. Od 2018. godine do danas zabilježeno je 24 utapanja, od toga 2 su utapanja ženskih lica i 22 muška lica. Trenutno je 17 lica nalazi se sahranjeno u groblju u Karakaju, gradskom groblju, 2 lica u Bratuncu. Po naredbi tužilaštva radim obdukcije nađenih migranata na obali rijeke Drine. Uzimam dakle koštani uzorak za DNA analizu. To je pohranjeno u patologiji, u zamrzivaču i ja to čuvam. Propisano je koliko da se čuva. Ja sam odlučio da čuvam dok god sam na ovom mjestu, dok god radim u ovoj ustanovi. S idejom da se svi ti uzorci odnesu na jedno mjesto i da se uradi DNA profil i da se postavi na neki sajt, na neki profil, pa bi neko u Afganistanu, ne znam odakle već Alžiru, mogao da usporedi sa eventualno srodnikom nekog ko je nestao. Jer smatram, svaka porodica želi u svakoj vjeri, da je u svakom narodu, naciji, želi da zna gdje je pokojnik, da ga dostojno po običajima i pravilima sahrani. I izlazi maksimalno u susret koliko mi dozvoljavaju neki propisi. Lažim, malo ih i kršim, ali ne bojim se. Nakon pronalaska tijela na lice mjesta izlazi patrola policijskih službenika koji potvrđuju navode prijave, obezbeđuju lice mjesta i obavještavaju dežurnog u nadležne policijske stanice na čijem području se tijelo nađe. Dežurni obavještava odmah uviđajnu ekipu, nakon čega se obavještava i tužilac. Nakon uviđaja tijelo se transportuje pogrebnim društvom u Zavod za sudsku medicinu, odeljenje u Bijeljini, gdje se u svim slučajevima vrši obdukcija po naredbi tužioca. Obdukcija se vrši radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti i uzimanja uzorka za DNK analizu. Ako tijelo nije identifikovano, onda se u roku od 30 do 40 dana sahranjuje u gradsko groblje, odnosno mjesno groblje u nadležnosti lokalne samouprave gdje je tijelo pronađeno. Mi smo ove godine obišli gradsko groblje u Loznici gdje su sahranjeni ljudi koji su se utopili u reci Drini. Njihovi grobovi se nalaze u ćošku, izolovanom ćošku na groblju između 2 šupe i kontejnera. Ovi grobovi su neobeleženi, na svima samo stoji natpis NN i godina smrti. Generalno stičemo utisak da kada su u pitanju izbjeglice u Srbiji, da ih svi državni organi nažalost samo posmatraju kao brojke, da ih u potpunosti dehumanizuju i da se u potpunosti izgubio taj osjećaj da su to ljudi kao i svi mi ostali, da
kao ta osoba ima svoju porodicu, da je to nečiji sin, nečiji muž, nečiji brat, prijatelj i da ti ljudi apsolutno zaslužuju da budu sahranjeni poštujući u potpunosti njihovo ljudsko dostojanstvo. Činjenica da se ne radi o obdukciji, da se ne uzima DNK analiza, već da se tela sahranjuju na lokalnom groblju kao NN lica samo sa godinom smrti, za porodicu preminule osobe znači da to telo nikada neće moći da se identifikuje, da nikada neće moći da se vrati u zemlju porekla i da porodica zapravo nikada neće moći da sahrani telo svoje voljene osobe. Mi smo organizovali transport posmrtnih ostataka za Afganistan i za Pakistan, također za Maroko, zapravo što je i najteže u svemu tome, prvo identifikacija. To mora da se obavi. Kada se to završi, onda organizujemo transport, to je najmanji deo posla. Najveći je identifikovati telo. Iz naše prakse se pokazalo da je izuzetno teško uraditi identifikaciju tela u Republici Srbiji. Najveći problem je to što državni organi, bolnica i Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek insistiraju da se ta identifikacija radi samo na osnovu zvaničnih dokumenata izdatih od strane zemlje porekla, odnosno lične karte i pasoša, što ljudi nemaju, posebno ako pričamo o telima koje su pronađena na obali reke Drine. Svaki put kad bi me obavestili da je neko telo pronađeno, ja bih zvala bolnicu, groblje, policijsku upravu i pokušavala da dobijem neke konkretne informacije i svaki put bih dobila informaciju da telo ne može da se identifikuje, da je previše dugo bilo u vodi. Također sam tom prilikom dobila informaciju da neka tela nisu ni poslata na obdukciju, da bolnica nema kapaciteta da radi obdukcije i da kad vide da je u pitanju migrant da ih šalju na groblje. Papirologija je jako teška. Inače, i kada se telo identifikuje, mora da se ide u više javno tužilaštvo, policiju, sudsku medicinu, sve to da se obavi. Kada se to obavi, možemo da vršimo transport. Problemi su kako tijelo prebaciti u zemlju porijekla. Vrlo često tu govorimo o porodicama koje su prepuštene same sebi. Ambasade vrlo rijetko žele uopće da se uključe u cijelu priču. Većinom ljudi idu na varijante da skupljaju novac da bi vratili tijelo u državu. Sjećam se, recimo u Bihaću smo prije godinu dana prikupljali novac da jednog momka koji se utopio u Uniji vratimo u Afganistan. Na kraju nismo uspjeli. Cijela procedura povratka njegovog tijela u matičnu zemlju jednostavno nije bila moguća. I sahranjene u Bosni i Hercegovini. Ali to je valjda neki dio koji je vrlo teško dostupan i da jednostavno nije moguće vratiti tijelo skroz do Afganistana, niti njega ko kao ima preuzeti. To nije izoliran slučaj i to će se sigurno sve više i više javljati, ali ja mislim da budući da je ovo naša trenutna životna situacija i da neće, nažalost, brzo prestati, barem se tako čini, mislim da bi mi trebali razraditi nekakve brze mehanizme kako zapravo identificirati takve ljude jer mislim vi ako njih ukopate, onda ukoliko se javi neko od srodnika, vi zapravo tijela morate ekshumirati. Za proces identifikacije, ekshumacije i ponovnog ukopa na bilo koje drugo mjesto potrebno je doista mnogo i papirologije i energije i utrošenog vremena i sa druge strane veoma mnogo novca i u tom kontekstu tražiti i očekivati da neke porodice iz tih migrantskih sredina iz kojih oni potječu, dolaze, može podnijeti takve troškove i takve trudove, to je doista za neočekivati. Cena samog transporta i celog tog procesa zavisi od mnogo faktora, najviše od cene aviokarte, koja jako varira u zadnje vreme i zbog goriva, a i samim tim zbog težine samog pak sanduka i tela. Jer je u zavisnosti od toga koliko je težak pak sanduk, da li je davljenik ili u pitanju ubistvo ili tako nešto, to nije isto.
tako da same cijene aviokarte mogu da budu od 2500-600 do 3.500-4.000 eura. I također zavisi od aviokompanije. Ili 90% sigurno tih migranata nikada porodica ne bi mogla neki taj proces iznijeti do kraja, zato što prvo bi fizički morali da dođu tu, s druge strane bi morali da svu tu papirologiju izganjaju i sa treće strane trebali bi sve to da isfinanciraju, bez obzira bio ukop ovdje, bio na nekom drugom mjestu, tako da to jednostavno je ukratko kazano jedna nemoguća misija ka kojoj ovaj sistem dovodi te porodice. I u 2 slučaja su nam tražili DNK jer nije moglo da se utvrdi drugačije, a to je dodatno veliki problem jer treba da dođe neko od srodnika, a iz Pakistana i Afganistana oni nisu u mogućnosti da dođu. Jedino ako ima nekoga u Evropi. Prepoznati nekoga u današnje vrijeme bez DNA i u takvim uslovima promijenjenog tijela i lika je nemoguće bez DNA. Samo je problem uraditi, po meni, DNA analize. To košta. Do sada, eto, za ovih 6 godina od kako smo prvi put radili sa migrantima i sa svim ovim slučajevom, uspjeli smo da vratimo 7 tijela. I mnogo mi znači kada se završi transport i kada tijelo stigne na mjesto gdje treba da počiva, kada se ti ljudi zahvale od srca i kad vidim koliko im to sve puno znači. Jer su i oni ljudi kao i mi i velika šteta da se sahrane ovdje kao NN lica. To mi je i humano i zaista ne osjećam neki strah. Jer zaista nikada nismo imali neko neprijatno iskustvo. U BiH ne postoji ni jedan, dakle, ne postoji ta baza gdje bi mi sada svi mogli da kažemo, ovo je sada, na primjer, ti baza nestali, ili, evo, imamo bazu ljudi za kojima se traga. Procedura identifikacije njihovih tijela, pronalaska njihovih tijela i eventualnog prebacivanja u zemlje njihovog porijekla je nešto što je izrazito komplicirano sve ove godine i imam dojam da smo svaki put kretali iz početka. I ima ljudi koji su dan danas u mrtvačnicama, koji još uvijek čekaju da, evo, imali smo mi zadnji slučaj gdje brat, odnosno porodica, već više od 3 mjeseca čeka da se tijelo prebaci nazad u Maroko. Nema ambasade, sve onda mora ići preko Srbije, onda to opet ovisi kako sarađuju naše vlasti sa Srbijom. Hrvatska, ali ni druge države na svijetu, koliko ja znam, ne vode službenu evidenciju smrti na granici ili osoba migrantskog porijekla koje su umrle ili kako ćemo god nazvati te smrti. Ono što imamo različite baze koje vode istraživači, aktivisti, ovisno o kojem periodu, u kojem području. Za Hrvatsku imamo 4D bazu u kojoj se i navodi mjesto smrti osobe koja je stradala. Uvijek je teško govoriti o brojevima zato što su brojevi se odnose samo na evidentirane smrti u toj bazi, a mi svi znamo da je broj, nažalost, vjerojatno je višestruko veći. U svakom slučaju tamo se može vidjeti kako se pojavljuju rijeke i čini mi se da od nekih 1/3 smrti otprilike se odnosi na rijeke. U leto 2020. godine, kada su se 2 momka, jedan iz Afganistana i jedan iz Pakistana, istom prilikom utopili u reci Drini. Sa njima je putovala veća grupa momaka. Momci koji su preživeli su negde znali, odnosno osjećali da državni organi neće uraditi sve što je moguće da se tela nađu, identifikuju i pošalju nazad u zemlju porijekla. Njihovi prijatelji koji su preživeli i koji su uspeli da isplivaju na obalu reke su ostali i bukvalno fizički tražili tela narednih nedelju dana.
U tih nedelju dana oni su pronašli ukupno 11 tela. Pronašli su svoja 2 drugara i još 9 drugih tela. Državne institucije su apsolutno nezainteresirane za ovu tematiku. Mislim, nekako teško se kod nas iščuđavati ičemu. Oni su nezainteresirani za naše postojanje kao državljana ove države, a kamoli za postojanje nekih ljudi koji tu tranzitiraju i prolaze, pogotovo mrtvih ljudi. I čini mi se nekako kao i u svemu do sada, da kod nas to zapravo ovisi o ljudima koji ćete individualno, ljudima koji ćete pronaći u određenoj od ovih službi. Ko će vam se javiti na telefon u policiji, ko će vam se javiti na telefon negdje u nekom obdukcijskom centru, ko će vam se javiti u gorskoj službi, pa poslije negdje u drugim institucijama kojima se obraćate. Zapravo je vrlo individualan pristup i ako ste sretni da vam se javi neko ko je pristupačan i ko je svjestan problema i ko je svjestan situacije i ko želi da vam pomogne, onda ćete možda zaista i doći do nekih podataka. Čini mi se da svaki put kad se nešto ovakvo dešava smo onda svi jako ugodno iznenađeni kad nam zapravo neko odgovori i pokaže se susretljiv. Ako pričamo sada o tome na koji način država Bosne i Hercegovine, odnosno institucije Bosne i Hercegovine uopšte djeluju i rade vezano za migracije, sama činjenica pokazuje da samo jedno ministarstvo djeluje na državnom nivou, a to je Ministarstvo sigurnosti. Dakle, nijedno drugo ministarstvo nije zaduženo za migracije. U Srbiji ne postoji nikakav registar o smrti izbjeglica bilo na južnim ili na severnim granicama Srbije. Ovakvo postupanje državnih organa Republike Srbije, ali i Bosne i Hercegovine kao i drugih zemalja u Evropi, definitivno onemogućava porodicama da dobiju nekakav zaključak, da sa sigurnošću znaju šta se dogodilo njihovim voljenima, da imaju makar to saznanje da osoba, ukoliko već ne može porodica lično da ih sahrani, makar da znaju gde se nalazi grob njihove voljene osobe, makar da znaju da je taj grob obeležen, da će neko nekad moći da ga poseti i obiđe i da makar prosto dobiju te neke informacije koje su njima potrebne zarad nekog duševnog mira i zaključenja i prosto da znaju šta se desilo, šta je uzrok smrti, kada je njihova voljena osoba preminula. Dijelovi groblja ili mezarija gdje su migranti ili izbjeglice, ljudi u pokretu najčešće sahranjeni su uvijek neki zapečci sa strane, neka mala uski dijelovi koje morate poprilično dobro tražiti okolo da biste ih našli. Vrlo često, u gotovo 90% slučajeva je to samo tabla
sa imenom ili bez imena, u većini slučajeva je zapravo NN na toj tabli, eventualno godina kada je osoba preminula. Jako loše obilježeno, sutradan, nikad ne znate da li će to ostati na takav način tu i da li ta tabla koja je postavljena će se zadržati neko vrijeme tu ili će biti uništena pa se više neće znati uopšte ni da tu postoji neko tijelo. برادرم از اول زندگیش تا الان خیلی آدم موفقی بود. همیشه تو مدرسه بهترین شاگردا بود، همیشه نمرش اول بود، آدم پرتلاش و مهربونی بود. تا اینجا هم که اومدیم تو راه ما با خیلی ماجرای دیگه سر خوردیم. تو راه می اومدیم حتی در همینجا قلب مهربونش داشت به همه کمک میکرد، از آب خوراک خودش میگرفت به مردم میداد. آدم خیلی مهربون و پرتلاشی بود. بعد من و همین داداشم که غرق دیگه از 4 سالگی تا الان با هم بودیم. کل خاطرات زندگیش هر روز هر ثانیه پیشیم.